Mizoram Sarkar Flagship Program Family Oriented Socio-Economic Development Policy SEDP chu Mizoram hun shanga vuin September ni khat atang hian semtran tum ania October that chhungin atho khatna hi semzo antuma atho khatna a hian cheng sing ni sanga semphotin adong tungai te vek hnenah hian atho ni na chu kumin December le nakum January in kara cheng sing ni sanga bok pek le tumin tun sarkar hun chung hian SEDP dong tu thlan masak ber te hian cheng singa andong mandon ni in thudon ani mipui sing ruktel hnenah SEDP poisa chu tun din hmuna sem chhuah chur ani chho tameka Mizorama poisa lengwak po atam chhodon ta hle ani hetianga an sarkar atanga kumli araldon to a an flagship program an semtran don ta ka hian Mizoram thingtlang khosang sang tlo tu chomzil official chuan MNF party chhunga in ngir ngona na satak a om pha ti thu adong nuala MLA bial pakhata chung ko sang khat zanga chau SEDP tho khatna dong tur hi thlan chhuwa ani awangin khosang sanga dong masa tur le dong nung tur li siama MNF chung kwa an boina sat pha hle ani Mizoram puma heti hian SEDP chu September atanga October thla chhungin chung ko sing ruk hnena semtum ani tina ani a cheng singa a an sem theu don chuan sarkar theitak mani loka RBI ya cheng noi somni vel nei khan SEDP tho khanna atan hian cheng vai bel cheza thum asem angai don ta ani sarkar flagship program ma ni se family oriented SEDP dong tu tur hi khosang sanga hian sarkara ni na le mo phurna nei lo sarkar agency po ni lo MNF unit 10 an thlang ani a khotina beneficiary tam tak thlan thei ani silo awangin vuivainari ring hle ti hi a hmuna kan kala kan thudon dan ani a MNF party a in ziak lut an party enrollment atam na chan po SEDP wang chau hi ani ti thudon ani bok tun borwa ka hian party dang MNF lama in ziak lut te chu SEDP bazar tia soi atam hle a Mizoram hun shanga SEDP bazar chu Chhungkaw tua leng mek ani a MNF party a oma SEDP don fel nuwa mani du na lam party zomle tum antam hle ti chu chomzil official ten kan thudon tamber ani ri ani Lengteng constituency khopakhata SEDP don tum pakhat kan komin asoidan chuan SEDP awanga kan eizon na tur hlotlin na lam ain sarkar le mipuin kan hmu dan ber chu poisa don hi ani mai cheng sing ni sanga hian a eng mama alak tak theilo tuna thingtlang lo nei lo zo a hun to a SEDP hian bul hantan na tur om tak to ri lo poisa sem lo don hi ani mai ati SEDP chu thingtlang mi puite chuan an lo hmuah dan ber ni to chu MNF sarkar laya cheng sing ni sanga emo cheng singa emo lo don ve kha ani ta deuh berani Nimin Khan Sir Chief DC Conference Hall a family oriented SEDP honna chu Home Minister Pulal Cham liana naman puya chuta thu soya chuan mi chung ko pakhat hnena SEDP chu cheng singa bak an sem mandon lo ti chiang takin alanga Home Minister chuan heti hian asoi tuna family oriented SEDP cheng singa sema bulkan tran hi kan du khop atam ani ri big lova sumle pai kan nei milin kan kalpui ri mai zoka hei aya tam hi sem the hi kan du em ani sumle paya kan din mun azir zelin sem chhun zom zel kan tum ani ti hi kan ram mi puiten min shat sakse ka dua ati a Mizoram sumle pai din munin chung ko pakhat hnena cheng singa aya tama sem chu a phak tari lo ti chiang takin alang tari ani SEDP hi adong tu tur de bank account a thunzel turani a Ahnuaya department shang te hi line department a district shanga an man te an nitlang puya chung te chu agriculture department commerce and industries agriculture horticulture UDNPA fisheries land resources soil and water conservation le animal husbandry and veterinary department te anne
hetianga SEDP boruakin MNF Chhungkaw ngei po ati buai mek lai hian chomzil officialin thingtlang khoshang shang atlona a hian ZPM leader Pulaldu Oman Sawhthing kezi khatcheng somngain kan leyang ati chu thingtlang lama atlana hle ti hmu mek ani a dulte khopa pakhat chuan heti hian a choi Pulaldu Oma hi helai bora ronzinin kolkul tele hliapuya te po thu asoya athu soya mipui hip tu chu ZPM an sarkar chuan Sawhthing kezi khat zela cheng somngain an leidon ti hi ani hei hian khoshang shang mipui su khleka kwai herdang lam na sa hle a ZPM hi la sarkar ve ngai lo an ni na awanga en chin chak na le change an thlen thei tura ngai na hi alian hle a hei wang hian tundin hmuna ZPM boruak hi kan khotlang dunga po alian le thangduang ber ani mek tin chomzil official la shil Pulaldu Oma hi thingtlang khoshang shanga zinin Sawhthing an leitur hi azwar na sa hle a kezi khatcheng somnga hian kumkhat chung an lei chin phot don ti asoya wangle ZPM shimshim en chin chak na awang hian an pol zom tu po party pathum zinga apung chak ber tundin hmuna chuan ani mek ani Sawhthing ba ka hian kum upalamin ZPM senior zaw an ti te chu en chin an chak hle bok ani